U ovom videu pokazat ćemo vam koje informacije je potrebno uneti u delu struktura prilikom unošenja informacija u vašoj smještajnoj jedinici. Prva informacija jeste broj gostiju koje prima vaša smještajna jedinica. Potrebno je da kliknete na opciju plus i popunite maksimalan broj gostiju koje smještaj prima. Sljedeća informacija jeste kvadratura smještaja, na primjer 45 metara kvadratnih. A sljedeća informacija jeste broj spavaćih soba koje smještaj posjeduje. Bitno je naglasiti da se u spavaće sobe ne računa dnevna soba, bez obzira na to da li gosti mogu u njoj spavati. Dakle, označavamo broj samo spavaćih soba, na primjer 2. Sljedeća informacija jeste broj kupatila. Dakle, popunjavamo ga također putem klika na X ili minus. Sljedeće jeste broj kreveta. Dakle, označit ćemo maksimalan broj kreveta koji se nalaze u smještaju i ovdje uključujemo dakle i dnevnu sobu, na primjer 4 kreveta. Ono što je jako bitno nakon toga popuniti jeste raspored kreveta po prostorijama. Dakle, bitno je da popunimo tačan broj, odnosno tačan tip kreveta u svakoj prostoriji. To radimo tako što kliknemo na opciju Dodaj krevete i označimo tačan tip kreveta koji se u prostoriji nalazi. Na primjer, u dnevnoj sobi označit ćemo ugaonu garnituru. U spavaćoj sobi 1 označavamo, na primjer, širi bračni krevet i single krevet, krevet za jednu osobu. Napominjemo opet, dakle, da možete dodati i krevetac ukoliko ga imate, ili dečji krevet, te pomoćne ležaje i tako dalje. Kliknut ćemo na opciju Sačuvaj. Zatim označavamo krevete i u spavaćoj sobi 2, na primjer, uži bračni krevet. Tako smo popunili raspored sva 4 gore uneta kreveta. Pokazat ćemo vam sada kako da unesete opcije za parking. Dakle, skrećemo pažnju da označite opciju bez obzira da li imate parking ili ne, tako što ćete kliknuti na opciju Promijeni i dakle označiti opciju Ne te sačuvati. Ukoliko posjedujete parking, prvo što je potrebno jeste da unesete opciju da plaća se ili da besplatno. Ukoliko označite da plaća se, iskočit će vam meni koji će vam omogućiti da unesete sve dodatne opcije koje se tiču parkinga. Prvo smo dakle označili da se plaća, zatim da li je parking privatni ili javni, da li dakle ga vi posjedujete ili je javni u okviru nekog parking prostora ili na ulici. Dakle, kliknut ćemo privatni, onda ćemo označiti da li se nalazi u blizini ili u sklopu objekta, na primjer u okviru objekta. Onda gostima navedite da li je potrebna rezervacija, da li je rezervacija moguća ili ne. Na primjer, nije potrebna rezervacija, to ćemo označiti ovog puta. Upisati cijenu ukoliko se parking dodatno naplaćuje, na primjer 5 € i imat ćete opciju da označite da li je tih 5 € u danu ili parking naplaćujete za ceo boravak. U donjim tagovima potrebno je označiti da li je u pitanju garaža, da li je u pitanju bezbedan parking, stanica za punjenje električnih vozila, parking na ulici ili parking mjesto za invalide. Dakle, označite neki od tagova koji najbolje odgovara vašem parkingu. Kliknut ćemo, na primjer, na opciju garaža i sačuvati. Sve ove opcije prikazat će se gostima i molimo vas da ih popunite kako bi gosti imali celokupne informacije o parking opciji. Nakon toga kliknite Sačuvaj i vaše informacije će biti sačuvane.